Sanibonani. Hayi akuvele kunyiwe manginyiwa nje akuvele kunyiwe ngoba asikwazi ungalikhuluma iqiniso ngoba sithi sifuna ukunesa ama feelings abanye abantu. Truth must be told. Onyanyawo nje akamana nyanye fokofo. Truth must be told. Ngeke sinese ama feelings abantu bese singalikhuluma iqiniso ngoba khona umuntu ekuthiwa uzolahlekelwa yiparish. Ma ukuthi iparish lubugebengu fokofo ngabane lihambe malihambe. Usek ngabane lihambe ma ukuthi lelo parish lelo liza ngobugebengu hayi ngamane lihambe lelo parish. Ma ukuthi lo muntu uyinkinga haya ngamane abuveza inkinga bakhe. Truth must be told. Kuyaye kuthiwe ufuzo liyadlulela. Iziningi ama topic engifuna ukuwathinta. Ngizowathinta amanye ngeke ngiwaqede ngoze ngiwathinte Sunday yamanye. Uyabona abantu abamoshe izwe akubona abanamhlanje abantu abamoshe izwe. Abantu abagcindezele abantu abamnyama kakhulu inyanga zakudala bengamanga kulabo abantu ubekunyiwa umehluko abantu bebengenayo access to information ngoba bekuthiwa wathwasa emanzini wathwasa phansi kwewa wathwasa so ugobelo inkinga uzungamphikisi umuntu esekudakelwa one khona iqinise ngalisho ngathi akekho umuntu ongavela akekho umuntu ongavela ongathi mina King Bhaka ngithi ngathwasa emanzini ngahlala 7 days noma ngahlala inyanga noma ngahlala 2 days phansi kwamanzi ngithi mina akekho ngavela kodwa sikhule bebaningi abantu ebesikholwa ukuthi bakwenza lokho including mina myself kunobaba nje wangasekhaya ngangamane ngikubulale uma ngabe uzongiphikisa mangithi loya baba loya wathwasa emanzini wahlala 7 days esemanzini up until ngihambe uhambo la ka spiritual ngabona ukuthi ngangikade ngigoqiwe lapha into okwaze ukuyenza kumele uphinde futhi ukwazi ukuyenza leyonto. Umuntu angavela athi King mina ngathwasa emanzini ngahlala 7 days phansi kwamanzi uma engavela athi noma kuthiwa ikhehle lingakanani uma engavela leyo muntu loyo kungafuna siphinde futhi sike siphindele emanzini ngafuna siphinde futhi sike siphindele emanzini angabe sahlala u7 days ahlale nje u3 hours ngabe kusaba u7 days kube nje u3 hours izwa ngami akekho ongayenza lonto kodwa emqondweni wethu ngokuhlakanipha kwethu okuncane besazi ukuthi lonto iyenzeka. King uqonda ukuthini mfowethu lonto ayenzeki pho laba basuke bethini lonto yenzeka ngokwephupho hayi ngokumphefumulo uhlangene nenyama akwenzeki. King ukhona owaduka wabuya kwathi ubeyothwasa emanzini izwa ngami wayesendodeni yakhe leyo muntu 7 days wayesendodeni yakhe nje wathi bebuya wagoqa lezi inyoni wathi ubesemanzini akazayo emanzini wayekade eyele endodeni nje yayimnyisa indoda for 7 days day night imnyisa wayesendodeni yakhe leyo muntu engayele emanzini engahleli phansi kwamanzi manga leyanto kusekindaba zamanga wayesendodeni yakhe lo muntu mangabe wena ukholwa ugoqwa ngalo musu ukukhuluma into ongekwiza ukwazi ukuyiprova wena yikho leyo nto leyo waye kwinyoni yakhe lo muntu cela mina King Bhaka King uqonda ukuthi lento sesigoqwe kanje kuthiwa khona abantu abathwasa emanzini 7 days isidalwa sakho umuntu esithwasa emanzini bese isidalwa sakho sizonika wena amandla
ngokwamaphupho nangokwemiyalelo yamaphupho, kodwa isona ungasiphupha isidalwa sakho singene emanzini, ungaziphupha wena ungene emanzini, lokho kuyenzeka. Uma uphupha wena ungene emanzini kusuke ngangeni wena, kusuke ngene isidalwa sakho, sikhombisana, sikhombisa ukuthi sinemfihlakalo enkulu yasemanzini, ingakho sikhombisa kuwena ongene emanzini. Shuthi wena amandla akho amakhulu asemanzini, ingakho uphupha uye emanzini. Isidalwa esikuphethe esingene emanzini, isidalwa esikuphethe, hayi wena. Ngeke mawuphupha ungena emanzini usuyavuka ke manje usuyawuthi hayi ngiphuphe ngingena sengiyongena phakathi edamini ngiyohlala 3 days. Lokho will never happen, uzofa, uzoshona. Kodwa once wayiphupha ungena emanzini, kubonge lokho baba, ngoba isidalwa sakho siyakhombisa ukuthi si-capable ukwenza noma yini ngaphansi kwamanzi. Bese kuzoba ugoqo lwesibili olunginyanyisayo olubalimazile abantu, lolu lokuthi mangabe ubona isikhova, shuthi isikhova sizokuthakatha. And ngiyacela ukuthi empilweni dadewethu mfowethu lapho ukhona, empilweni lapho ukhona, ungalokothi uvumela umuntu ozokufaka ifiya. Into eyisitha sempilo yakhe empilweni ifiye, ukusatshiswa bese uyasaba. Ayivumela ifiya. Abantu baqediwe bemanipulatewa ngefiye ukuthi bengabe ungayenzi lonto uzoshona after 3 days. Umuntu uyothatha imali yokugcina ngoba esaba ukushona, ngoba kuthiwa uzoshona. Ngayenzi lonto. Fear isikhova, impilo yaso ukudalwa kwaso siba flexible ebusuku, not during the day. Ebusuku ila impilo yesikhova iqaqeka khona. Isikhova siyayithanda indawo eziyihlanze ehlanzeni. Isikhova siyayithanda indawo eziyimission. Isikhova asikwazi ukuhlala kahle endaweni enogesi abaningi ngoba sifuna ubumnyama. Indawo enethunzi elimnyama, isikhova siyayithanda leyo ndawo. Uma kunendawo la kuhlala khona isikhova, sewuze uyasaba. Ungaya enyangeni uthi ayixosha isikhova, hamba othenga ilight enkulu ngo 800 ema-China shop, ukhanyise kube bright la kuhlala khona isikhova, ngoba sizwani nelight eningi. Sobaleka isikhova singaxoshwanga inyanga, sobalekiswa uba bright ngoba sithanda indawo edark. Why uzothatha imali uye enyangeni uyothi ayizoxosha isikhova, engabe uyothenga ilight ebright ukhanyisa la kuhlala khona isikhova? Tell me, because isikhova sithanda indawo ekhanyayo. That is the reason why ngithi mina kunabantu abazidididi ngohlobo lokugcina abazukuthi bebona isikhova endaweni emnyama, shuthi uyathakathwa. Uwena baba ongakhanyisile, uwena ohlala endaweni eyisehlanzeni, uwena ohleli kwi-territory yesikhova. Nesikhova sinyanyile njengoba kukhona wena la, siyanyanya naso ukuthi awubheke lo muntu uyangiphazamisa. Ufunani la ngoba ithini esiphile ebusuku, ithini esiphile ebusuku la. Akekho umuntu okuthakathayo uma ubona isikhova mfethu, izwa ngami. Awuthakatha ngesikhova, uwena ohleli endaweni enibanga nekhova ebusuku. Ngiyadlula lapho esikhoveni. So angisafune inyoni eyophinda ikusabise ngesikhova. Uma ubona isikhova nje ebusuku uthi hayi ngizobona ukuthi siyathakatha, mzona ngasibone emini. Uyabona-ke uma ungasibone emini phambi komnyango wakho, okwazi ukuthi akusona isikhova isilwane uma uzosibona emini, kodwa uma usibone ebusuku forget. Tshela mina uKing Park ngizosebenza insebenzo enkulu kakhulu mhla ka-20 December edamini. So amaqinisa siwakhulume njengoba enjalo, amanye ebuhlungu onyanyawo futhi fuck off. Mase kuzoba khona labantu ngike ngibabone baningi la ku-social media abangazi. Uthola ukuthi umuntu ongazi uhlangene nomuntu ongazi, shuthi kahle kahle bonke labantu abazi. Uzomunye ethi uma kuwukuthi unamandla ngicela ungishaye ngezulu manje, ngishaye ngezulu manje. Nalo ekuthiwa kashaye ngezulu ngoba akazi, unqena ukusho ukuthi lento yokuthiwa khona izinyanga ezayidlala ngezulu into engekho leyo. Unqena ukusho, agcine ethini? Agcine ethi
hayi angithakathi phela mina ngeke ngikushaye ngezulu ngoba ngithakathi baba khuluma iqiniso iba nolwazi kuqala iba ne-spiritual wisdom khuluma iqiniso ukuthi nakudala azikho izinyanga ezayikwazi ukuhlomisa izulu libalele lingezokuna lingezohloma azikho baba bekwenzakala abantu bakudala bebe nesinye iskill abantu bakudala umuntu wakudala ubekwazi ukubona ngelanga phezulu ukuthi sekuyisikhathi sini engalibhekanga iwashi abantu bakudala lapho abantu bakudala bebekwazi ukuthi mase kukhala iqhuthe kiki ukuthi sekuyilesikhathi ekseni abantu bakudala bebekwazi ukuthi makukhala imbongolo isiqonda ukuthi sekuyisikhathi esithile bebe naleyo wisdom umuntu wakudala ubekwazi ukubona izulu malizohloma ukuthi lizoduma ngakephi umbani uzoshona ngakephi bantu bakudala uma eselibonile izulu hloma ukuthi lizoduma besenze njani bese yahamba entabeni ngoba vele izulu uyalibona liyeza useyokwenzana entabeni usethi useyoceba izitha zakhe useyoceba izitha ukuthi nginesitha esusibanibani ngingajabula imimoya nezilwane engihamba nazo uma zingashintsha lelizulu elizohloma zilibhekise ngapha yayizwa indaba kusetshenziswa intuba ukuthi nanti lizohloma then imimoya umuntu asebenza ngayo sekumele ibone ukuthi angeke yini yasebenzisa intuba lithi malijikjela ilahle lilahla le ibisiyalithatha imimoya idivert libhekisele ngoba vele likhona fana noma umuntu ezoginqa imoto uthola ukuthi ispeed ahamba ngaso isona somenza ukuthi imoto mayithi yaphuma hlule kuyibamba okusho ukuthi abathakathi ekade befuna ukuthi alimane nemoto izilwane ezithunyeliwe sezizosebenzisa ukuthi ugijima kakhulu ezinye izosebenzisa ukuthi uphuza utshwala ngokweqile bese zithwebula umqondo bese uluza ifocus bese ushawa imoto ongayibona ngiqhamuka kusetshenziswa intuba not ukuthi umuntu angathi nje ehlalele kwakho ethi nje sober bese ethi awuthi ngishaya ubani ngezulu suyamshaya ayihambi kanjalo imimoya mhlawumbe ngenifundisa ukuthi imimoya ihamba kanjani njengoba sinensebenzo mhla ka-20 December edamini wonke umuntu ezakhona angenifundise ngemimoya uyabona kwimimoya okwakho uyaceba iyona eyibonelayo ukuthi izoshaya kanjani uma uthi King Bhaka ngifuna ukuthi wena ungigwebe ungangitsheli ukuthi angikugwebe kanjani ngoba akumina ozofika ngizokugweba mina ngizokubika kwimimoya eallocatelwe ukugweba abantu ukhumbule njalo kula idlozi lakha kuwona umsebenzi walo ukuyolwa izimpi ngoba empini kushubile empini idlozi lakho umsebenzi walo ukukukhulisa likuvikele likunikeza imali bese ulakhela umuzi walo uma ngabe ufuna ukulwa izimpi udinga imimoya ekuzothi noma ilimali ukabunanda udinga ini udinga ukuya entabeni khonani khona amaselesele khona inyoka khona abantu abathwetshulwa abangakwazi ukulandwa nanani uye entabeni bese uphatha umhlatshelo bese ufika uyasho ukuthi ngicela ukuthi niyongishayela ubani bese wenza umhlatshelo bese ufaka nesikhali mawufuna ukuthi bangamdubula nangesibhamu ifake nenhlamvu angagwazwa nangombese ufake nombese angashawa nazi ibhobo zifake inaliti ahlupheke ifake imali emnyama ngifuna ukuthi bengabe gwetshwa zibe emnyama into zakhe ifake inkukhu emnyama noma imbuzi emnyama uyalela imimoya ukuthi ayiye kokwenzani uma seyiya imimoya izibonela yena la enteke ngakhona empilweni into engicela uyivike ungavuma abantu bakwazi ukuthi uweak ngakuphi ngoba ushawa la uweak ngakhona empilweni ungabakhombisa abantu iweakness yakho uma ngabe umuntu onomsindo othanda ukulwa kufihle zotha
ngoba kunezitha ozozivundulula ngokuhluleka ukuvala umlomo nokuthanda ukulwa bese uthi uyathakatha uzondwa abantu kanti umlomo wakho owenza ukuthi abantu bangakuhloniphi mhlawumbe uthi abakufuna emsebenzini kanti inkinga hayi ukuthi ushawe ngesichitho uwena ongabahlonipha abantu emsebenzini ukhuluma noma kanjani nabo and usuyabazonda uwena obabuka ngehlelibi uma sebekubuka back ngehlelibi bese uthi bayangithakatha laba uwe control yourself love people show respect to people noma kuthiwa ubekuzonda umuntu once wamnika irespect kancane kancane uzoshintsha mina bangaka abantu abangibukayo la ababekade bengizonda ngoba befave inyanga zabo abanye beyihlobo nezinyanga kodwa ngokuhamba kwesikhathi bayabona ukuthi hayi okay ngibheka ukukhuluma into ephilayo inqwaba mina engasa eyakade intombi zezinyanga inqwaba intombi zezinyanga ezancamela ukuhlukana nezinyanga zazo ngoba zithi hayi ngeke sivuma ukuthi kuthiwa sizonda uKingpang enkani lo muntu ukhuluma ukuphila lo muntu musu ukwenza kumina kuphela ke kwenze nakulo muntu oyisithe emsebenzini nibangani nikhulumana kambi qala wena umkhulume kahle qala wena umkhulume kahle la muntu uzokukhuluma kambi phinde umkhulume kahle uzoshintsha ngoba akekho umuntu ofuna ukuba nesitha esingenasidingo empilweni bafowethu izimpi lezi engikhulumayo engikwazi ukuzilwa ukhumbule empilweni kunoma yini oyenzayo kumele ubekezele mase siqalile uhambo lakho sililwa bekezela ngoba inkulu lempe sikulwela yona inkulu lempe sikulwela yona bekezela ngoba shosho sizoyinqoba kodwa ungabe umuntu otatazelayo oli siyakulwela namhlanje ufuna ukunqoba kusasa kanti impo obhekene nayo inkulu asinqobe lempi. That is why siba nensebenzo edamini ngoba sinqoba izikhali esiziphethe mase iqala ukuthunteka siphindela khona siya koyilona siyabuya siyayinqoba impi. That is the reason why ngithi mina mfowethu empilweni ungabakhombisa abantu ukuthi weak ngakuphi ngoba uzoshawa la weak ngakhona empilweni noma inini when the going get tough be the tough that gets going. Never accept any defeat. You must always win. Try to move forward and conquer whatever circumstances and obstacles that like you are facing with. You must conquer all those obstacles because definitely there are some challenges, there are some obstacles. But yours to do is to conquer them all. Show me looking back. Ngoba empilweni once wavuma ukuhlulwa usuyohlulwa njalo. Once wavuma ukunqoba ipower yakhe isiyazi ukuthi umnqobi wena. Fana nengane ibingabifunda once yaphasa ngo distinction ifuna ukwenza njalo because ayisafuna ukulahlekelwa igama layo elihle lakhile. Qala wenza okuhle ukwenzisise. Bese uhlala kuleyo lane yokwenza okuhle. Ngeke bakuzamazamisa kodwa once waqala wavumela ukuthi uyisahluleki wena uyahlulwa wena you try you fail uyofeyila bese uqambela abantu amanga ukuthi bayakuthakatha bheke nawe imuphi ugogo omumbi endaweni uthi lo gogo uyangithakatha. Namba yami 0798130260 kama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into uphakuda kuyini ngoba ingqolele ephuqaphuqa imiza abafokazana ngotholodwa ngabentshise thuluza ngihambi nalo futhi mina kama uxakile kusazoshula kusangenzeke noma yini ngumafavuke njengedanga abane ngunogwadobhadwa ikhulule sithi tata dude damini kwadideka ontaba kazikhonjwa umthombo ogonezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamuka kubonakala lapha ephumela khona ngithi mina ngumfaka wakanakanda ngoba ngithanda izinto ngithanda abangangithandi ngoba nabangithanda abaqale bangangithandi kodwa namhlanje ngenxa yamaqiniso lokuma sebeyangithanda wena onyanyayo foko kufuneka ngeze ngempatha faka nangisekisi thanja ke ngikhulume namhlanje bese ngivesane nje ngiyiqonda ngqo le ndaba ngoba sifuna lapha ekhaya ufunda ukuma basatshisa usuyasaba wena khona abantu abamagwala ngathi bazididide emhlabeni ube leli igwala leli ongagcina ukhashazela ukuthi uyigwala ungabe isiqhwaqa usukela abantu kodwa futhi ungabe inteke
aziwe ukuthi bengabe uxolisa ngoba kwaziwa umonakalo ozokwenza after that. Ungaxolisi ngoba usaba. Hayi. Ungaxolisi ngoba usaba. Makuthi ile nhlobo eyigwala esabayo, sebenza imali ibe ningi. Sebenza imali ibe ningi. Once waba nemali, alikho ke igwala elinemali. Bayokutolikela abahlakaniphini iqonda ukuthini. Alikho igwala elinemali. Alikho. Khona abantu abaze bahlonishwa kuthi hayi laba laba bayahlonishwa uthi uyambheka ingoba unemali and alikho igwala elinemali. Mawunemali bengabe uphinde ube yigwala u17 Satan. Windla. Ungadlala abafana unemali. Engabe nje makhona imali mfethu umuntu bethu ulwa nawe uyabona uvela uthathe le mali uthi hayi bhuti wami ngicela ukukhipha sihambe siyohle. Uyabona ngicela ukukhipha bhuti wami. Abotha ngilwa kanjani nomuntu ongisizayo. Ke kubhaka ngilwa kanjani nomuntu ongisizayo. Athi umuntu uyakulwisa ngoba unemali uthi hayi bhuti wami uyawufuna noma ulokhuzana noma 1000 rand. Athi uthi hayi nanku 1000 uyabona awube igwala mawunemali. Abalayithile bayokutshela ukuthi ngithini kodwa impatha ngeke zibambe enhlobo lengishoyo kodwa ngithi mina umuntu ovela umuphi 1000 uthi hayi ngiyakuphi. Uyabona lonto le. Mhlambe bekhona umuntu onicazululelayo ukuthi hayi ngeke ningaxabani kanjena lo ngenele phakathi wazonixazulula bese uvela uyamupha nje mhlambe u50000 ukuthi hayi mfethu ngoba ukwazi ukusilamulela le mpebe esikhathi bhenayo waba indoda wayilamula naku 50 ngoba ukwazi ukulamula alikho igwala elinemali. Khulukhulu anibusiswe lapha nikhona ngithanda ukuphupha inamba yami 0798130260 eksasa umhla ka13 Singizobe ngibhizi kakhulu nje edamini ngabo 1 o'clock ziyaphuma imoto la e44 Ricky Rich ngabo 1 ziyaphuma ezinye izophuma ngo4 ntambama shuthi bengabe uza mawushiwe lezi zika 1 khona izophuma ngo4 ngibhizi kakhulu edamini sandulela umcimbi wangomhla ka20 uma ungenawo umakhandakhanda oyiqinisekisa ukuthi mawungakwazi phuthuma khona kusasa nje ufike sambe siyosebenza ngezinga eliphezulu edamini nasetsheni mase siyanqobela mase siyalwa silwiza impisa kuzaziyo nongazazi mase siyazicupha ezinye siyiphindise la ivela khona baze basho abantu bethi hey akudlalelwa kulo uqinile kanti siyazi thina ukuthi sivikela wena nedlozi lakho mase sithumela imoya ezohamba ukuthi iye olungisa yonke into uNkulunkulu anibusise futhi anikhusele lapho nikhona nina nabantwana benu nenzalo yenu kanye nomndeni wenu amen.